Ikhubleye phewaro ki pralok ki wasnyao suk wo pat ye ki video how new channel te hakani ka video kwa open snyao chape wa kwa bha u Donald Trump wo surrender no ka Iran we wo sai no ko ye ka deal te chwa wo stangi hamda mu ye subscribe your new channel we khnyan how to bell wa em hai tu khnang wa yo ten cho cho phiu yo ye ki video wa thame te ton stangi u Donald Trump nin ka sngi da ong u wa vice president yong u JD Vance Dailang wakiwi wan ki wakre ka sorkar u dawlay ki cha Pakistan mentu kasngi yo ya kalam ya suk waka Iran hakasen waar tang waka Iran wan dadep ko wo ong wakam bin ko wo la ya kalam waka US hakasen waar dai wa ong le waka US daw demand biang ko chawa balat we daw demand ko waro ijat iwam ye ko uyo langba katma kam ha itu hi ipor wa ya kalam nang kong ki waka ha Islamabad Pakistan Hawakali wan ya u Donald Trump wa kamon ule u mendakut ka ceasefire daw fteng biang ukane kamon ule u nei liang u Donald Trump de i jubab u dei waong wala dakut ka ceasefire wei myo ya kadil te da hap ki bom kam wa hap slap dei waong le wam tharai de u fteng u ya gati ka ceasefire hadin wa dakut ko man step ka sngi ka arpo artarik wei da fteng ule dei waong wa ka Iran kwa bha ko nadu na man sen ko wo wai ka US ya ka Strait of Hormuz tang wa mwai ka US ya ka kat wam pudep ya soy ki ya ka deal nei liang u president ka Iran da ong u wa ka US yuluti bha ko u surrender ka Iran tang wa ka Iran in surrender ko dalai le ha ki chipai dei wa ong le wa da em hi i yong rim i wa na do man chwa wam em u chania ne mistrust ka Iran ya ka sorkar ka US te du ki ni don hi ki wa kwa open snyao chapi ye subscribe we like ye ki video khnang wa yo ten cho cho phiu yo ye ki video wa thame khup le chon